Pause. Anje? Amazima gali nti. Abalongo bo tibangu nze mukubona okwange. Nina abo tibalongo. Bana. Antera gabanga amalongo, gabage fananiza nga amalongo. Okay. Gabanga gefananiza nga amalongo. Wairenga baba wayi. Katonda akuwa amalongo. Kati esa noweziza abana bamekaye. Sadino. Bona nga tukoze bana abana omugweito. Omugweito. Be kusayini abana ndaba bakoba. Ndaba kuba yesadi nekiriyo kya abana. Abana. Bemerere batya. Abana balamu. La nekindi nze ndide nga nkula. Nze baba ni mama ebanga libamaze zitiulyanga ku ngabayombe. Ndoza bayombere mu bisenge. Ai mama alina akemba ke yateyanga ku yawuliriza ni sawa dino. Ndide naga ati mama toyombesa baba wange we. Baba toyombesa. Omusado oyo. Jeno megadi. Lata ikiriza baba. Ikiriza lata. Nze nganze mfukamire mu mutima gwange. Ndini Husaini nalibere no busobozi obuduka ku Jeno aye kanjire mu mitendera. Husaini nsabira omusado oyo. Era wali olugero lukoba. Katonda yakoba nti mulina bitamu Yesu mwatoka jendi. So abantu bomusoga bona okutoka ku Jeno. Balina bitamwani mu Dr. Hussein. So afande Jeno megadi owekitibwa mukama wange. Ono bamweta MC Pause. Kyali wange ino. Nikuba mbetu emerere na mu kibugana yinda kandi tata aba mu mirimo jeja bwa MC musimuki mu bibala ayinga takubwa. Yazaira abana bana amukuzala abana nga umbona wali umuvubuka. Tutokere ku nsonga. Obuyambi kikulu eno. Buyambi kikulu. Abana bali bana Jeno. Abana bali bana. Nali etaze mu mukono gw'ekyuma ngeiwe. Ni Jeno ontusize ko obubaka ye president. Anti ye Hussein yakobo yati ali tuka ye Katonda asokeranga wani wa mwana butika mbite mitendera. Abana ndina bana tukali mu incubator okumala 2 weeks ku 3 weeks. Okuva buti. Aye nsabye busabirata. Mr. President yali yona na buli kinomu ba politician bambi. Katugeze sawa dino MC Pause kankubozeeko. Katugeze. Iwe oli mu bwetaavu. Oli wakibina ki katugezeeko tulemo ko inuma ku bibine byowagira. Hussein banga wakati okwa wakati kagatone kagake onasigala wange mumunaku mwisano alisigala wange titwenda sadi no were nto boli munaku nto boja kukobote katika nchuke oba nze okuva ira neira ni sawa dino tiri ko cha government ndi ezira byeko zaye ina beyambi abatalinze tyali vile mu kamera ntisinga mu idwaliro wabeireyo amadagala ninkukobere wano nti mu idwaliro ninze mwene ekintu ireyo okusaba obuyambi eira neira badada baba yambanga chente idi oba government ne yali endala yachuka muku obabe badada bo mulemeki omulembo gwaliwo ni sawa anti waliwo badada ndikoja kukoba kwa kati dada wangenze yali ku mulembe gwamini tiyali kuguno gwetulika mu Uganda muno mu myaka ebiri mwali mba president bana mu biseera eby'einumaawo babina Isa bobote amini ngolava anonga bino Bobi Wine ati ajire mbali ajokwira ye Kampala nga president wundi nalifuga nga bizana bya politics kujala musaku bantu chovobo na amini yavuganga okagali gati bya convoy era iranga entebe yechi eliwo so ngeyo tuvire yo katono nze ndi open nganze ndi musada sadi no chiroziza buli kinomu yena boli wine alemu boli wanupo kino chikugemako
kino kikugemaku kitegere ekintu ekyo kuba kiringa onaka nti kulimanjira ngewo yoja waliyo bina tibeikiriza nti okole ki ojeerimireko nze tijavayo okubira mulanga bona abasawo bona beidye ekiriwo embolo okuwole mukama waibwe kituufu yes era pozi bajja kukuba muna n'abantu abakubira obwibi nze tiibye nga kikoze eki General Megadi tukusaba buyambi katusabe kusaini muyonjo swengere muwomya waife bana mubataginga bomubagemeza bati swengere naja oli musaba ndi musaba oyo wange kuvaira ndako akafanane okabatere yawo akafane kamyaka anga musanvu nga muli naye nga tuli naye aye akali nomination eri muba muku okay ebyofuzi already aija mu nomination muba muku ng'omuntu tikantafire yaye ng'omuntu nayongera okwebaza radio zidona edivire dange meraku omuli radio bridge baba radio apex nibe tugema nabo muzindalo mubala bala zidona kantwale okwebaza Dr. Philipo owadi fantasy launch oyo buli wandagana no Dr. mpulira omusalo Dr. Philipo ode fantasy what launch eyo nesinga tijijanga moko eyo nesinga nebaza director CEO Embassy Launch Mbale Busia ni Jinja director wene bimuli byombi kuwaire ni Dr. Hussein yali sobo singa Dr. Hussein Mugeiga ngabandi bamukirowoza bana iti Mugeiga aye moyo muki moyo mulungi wa kisalo akube kisawa ndi kini obwenzi yali kino kyali ikola yali beira ngande teraka sente mwide mu muwagire ayi wano tiyetaga na kuleta kuba dine idobozi lya wala hata abantu bakobere office sad no wediri office diri mu bugembe wagati weno musade avire mu kyalo atena mukobaku naga munava mu kyalo era jeno muna omusado ne miranga jona nze mbete sobola kyalo era oluze mutawuni ali papa tutandikire wokola naye era tuli naye aitweze bugembe ku Yesu asobola arcade opposite total mu kibuga tukali mu site irinda tuli mu site nibo akanamba ka Dr. Hussein Kabao mubayo osolo omufuna wotuka mu bugembe oti ku fly over kubabuku baka ndoza neno kali nesemba ngoli kujeka kira nene esemba sitege kumukono ngo bolije kachira kumukono gwa right then total eri kukono oba bwa total wali ingirire eno oba omufunye so sign zene yanza we yanzerata yona buchinomu bana mungemere ku ayenga bana mugemere ku pose mumugemere ku bobango olina kyolina kyona wabanga takukolerangako niyo gwe yakolerako tumutole wa mukizibu kino kyali musadi no abana bave mu idwaliro tukwenda abana bakoleki bave mu idwaliro kubanga kati abana buli luna ku buli mwana ali emitwalo 8 ekitona ino kyendidi buli mwana abana wabanga otomwesize tomugwa sente tukutwale mu idwaliro beku nicho kiyalinga be Usaini tugonze mu kiti nze we nawe nali violent sente tijja kuba nti ndine ino aye yambe ekyo kyowali usoboire so leta pampa kuba dabana so leta amata gabana niwe kyoloza ndi sobola okwamba abana abo banana abana befe ni government buno bululubuna bana Usaini ayenga mewe balikulira bali mulonda ali baleka kaliku abana abo singa bakoze ngemboko we batajani okamuku mubwida kwao be okubogo okutano kuli kuidanga emboko teniyosemu ngati tuvire tona kwege makano muna ajaba akali awe tugemera awala okutano yes guno magoko andi omako gwa mukaga gwa kutano bajalangi ya president aye waguswikanga tukalige makano anga bote Mr. watu koba chendi tegeza nti abana sano bali mu myezi
bali munaku bakayiweza wiki balilonda alijiweza roido si nga boko byoti bululu bwa president aliko obululu balijokulu okutandika okulonda nga president onaka aliko buli mwambira gwayenda buda mwambira gwayenda soka ayambe bujambe wabaina chali na tuwe yes ainga tudinti abana tubali mulonda ai balirondo yo golwani ya wena no inzoba ngo wena ina goli mu president yena ina gwali mu isubi ayo kuswala chikulu kintu chikulu ino sasa ni wavanga yo no swala akoti ayi baba oyo wedinga efe waka tutusobola kwogera ku baba wabakoze ensobi ayo olufa dipa bivayo ati ayi baba oyo yatukubanga amigo yankubanga amigo yakubanye ku mudondo nawe apama yakubawo aye kiri kirala idukira mu akaseera ako ngakaire katuse oyidingo ezirasinga mu ibibukodyo ayeri omuntu wotuka iyo muntu wotuka nga toka asobola nibo bango likola ebironyi mu myaka emitontono gyosigazizayo ngate gisobola kusangula biwakola by the way ololona lubalutwe oyidinga abantu baliyonga ngakola ebirungi aye nga abikolera bana babago abamuba okumpi okay okitegera nga wava okuva mu makage paka kunjira wabao Collins okuva paka no lugendo yali kujo meeting abantu waliwo bikonko byerere bina so kajitegeza ndi ebyo byakola byamba uwe ifeti bitwamba kitofo omuntu oyo akola bimwamba yenga ye muntu baba yes owo mu maka aye nguko ndi kulabula baba kino chamba family yo otazalo timusota wobanga kitufu oli baba oboli dada tozalo omusota gwalula gwasulawo aye singa weteku ku akakanyavu edinga lokazero kafa kinonerezeku akakanyavu lokazire katola amabunda kava ku muti eza wakazalira sokolinde kava ku muti kagwa katuliko bwana bwafambo mawoni wallahi tusibye bana abali mu comment section abakitegeera kino kyakabo kabagezi konka kabagezi bonga Hussein bwe kafunenda kanina muti nga kanatuka abana banatero vamu kafa abana tika ngotwele kwa akasada tika fayo nto baba nabona bafire ode kabaka fire nakatulika butulika bakatulika kumunwa bakatulisawa okitegere kokeneke izabo ize balance echo nicho tago kunoneza kumbeti chidi mbeti ntakanyambo chiwo obwire natumira kwa abasada nga oli mu myaka jange nga etofaye eri family yo iwo oli sister wa mukazi wo aba mwanina aba muganda we ngazo nga Hussein wo chale wange bakabati oyo muko nga Hussein abakazi bano bagezi wamana nditi wesobola eda yafuna omusada akati iwe ono muko idumewo ninza ati ono muko idumewo timusa kwetegera nti nani omutu muko na era mweta ba muko mwegemani mungalo mukaidye maguza akakokome muko mbamuliba bani na mwani na wole no musada nga bakulagayo batyo bambe oli kasada vam cheto olemu echo wali omukazi yankoba wabasada bampe tuzira future katika nkukobereko oidi olugendo so kumbalira mita ediva mu idinda mutawuni paka kachira tididi todidi ninje kale ninje okuvana kachira paka mutawuni ninje ntono ate okuva kachira paka luwuka ninje lwachi lwasanto lugendo luwanvu ate lwa mukyala nti kachirawe ino okuba mwayende ebewa kachirawe ino okuba Hussein yenda kachira bagisembeze ruuka wezira butyami yali ino baawo
se chobumpi nze by the way Hussein ali mutawuni omu omuwala gwentali erabira omuwala oyo chali wange era aba ku TikTok ko bamweta Sela Sela nkula mwisa ku nkwenda ino nga je nkomiza aye echa mumfulo okuba chali wange nti omwa yamvu mechivumo kiti nate ya lwabumpi ana budisa no ndi proud na ine kwekerera yanko bati aye pozo oli mumpi no lyo chinsense cha bi chanuma wakabita we myaka giti era buli wendi dugandi ati wakabita myaka ebiri buchasera amvu mato oli mumpi oti chinsense cha bi wajo kwa akate ejumecho wajo kubala balamu yekitofu wena kale liwo okwira wale watama wabiroza mo saidi omukazi ku social media oko yeda agati omuzungu agamba tule nati amaona asaba ne kansolinga ze kada kandi bidika ndiko ba proud okuva nolo ndi mugumu era buli mwaka ogubita budi wakabita emyaka ebiri ayi chido chikuvanga chikanuma ayi chali wange zena mpi yawe ayi niwe dibagola andi mwenda kuziro nenda muno tomuyizanga ko kuchona chobo mukobe Hussein nze ndine ebivumo akuvale yamvo mecho ndorkezeze chaji ochinsense cha binaka anga bya banekizeze omusana kumubita ayo endo bebeterere ayo okukola chinsense cho eba wagati oba kumbali sera chona che wankola ala akwirize ochoyenda ayi ninda nkunonya chama bamutegere mu igulu Hussein nenda katonda nga omuneize misango wakani baba weme yakati Hussein ni pozi ni mudinka shamulavu muingire yaigalawo oleje mboko yanyoka bunyoka agema gogola ne mboko jenende nyoka mu igulu beigala wa igulu batipa badani ko kunyosa bunyosa